watatu nitwagira ndereti itu ya keri ya muthenya wa umuthi iria turoraga maundu matiganite na muthenya wa umuthi twina umemerekia murihire nirikana turugamirirwo ni company ya Multi Choice na noyo ikoragwo andu ingi makimio ni undu wa DSTV na Go TV tuna maingi muno tugocekereria muthenya wa umuthi na thiini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi no gukorwo ngihe andu eri subscription koguo thikiririe ndereti itu wega muno andu eri nimekoyo subscription ya kiria package ile koragwo nayo ago package ya kwimwe ya premium na mundu ngio package ya kindu kiretwo Go TV Super hena maundu maingi muno tugocekereria muthenya wa umuthi kiria gothe gikorwo nakio kigi uhoro wa DSTV kana Go TV kanona Multi Choice yothe no ndungienda kumenya kanona urigie mirihire na mathina maria mothe gikorwo namo uria kiuria gyaku guthini wa studio muthenya wa umuthi tondu tuhani getha tukuhe mwago mweru uri urehetwo ni Go TV kohana atia my friend uhoro waku Mr. Wahome. Yes. Wahome goko nituragia mundu kwao niko nigetha riri ona ndonyi makamenya atiriri kago gwicirira gego kwanyu ni kumundu gitwa Wahome Ni mungaria. Mungaria kuria tetu Kuria tetu. Oha For the village. Ndiko iko wega muno karibu sana. Thank you. Mwina mwaka mweru mwega Pio na ngeithi nyingi kuma Multi Choice tutongoretio ni MD wito Nancy Matimu na family ito yothe ya Multi Choice Kenya, Go TV, Showmax na DSTV. Yeni. Na gituga kunyitogenia tugakena muno nimenyaga na ndiri meroragira Inooro TV kugerera Go TV na kugerera nginya DSTV koguo no tukiritanagia wira na nyina no mutuma tukinyira andu angi ringi tutange makinyira na njira ingi noguo na ningenaga muno gukinya guku kwa Royal Media Services tutwaranite na inyuĩ wega pio for the last about 26 years tukoretwo na Citizen TV tukoretwo na Inooro na December niturongereire Ramogi kuri DSTV na Go TV koguo ri korwo twidogo muno turatulite twitite ithieta Inooro ati ni last born turaciarireirwo attention yothe ndikire gwikana kau kairu gaitukero karetwo Ramogi anyway karibu sana niki muhariririe uhoro wiye Go TV niki muhariririe nakio mwaka kana niki muraheana kuri andu aria mahuthagira Go TV mwaka uyu ntukoretwo twina campaign ya mwaka mweru etagwo DSTV etagwo Step Up na irio DSTV ni na irio Go TV ni na campaign ino etagwo Step Up ri ugiriha package turamita upgrade netuku upgrade on Go TV na ugirihira package yaku iri uri tariu ntuge we package ine ya Go TV Lite urihe package etagwo Go TV Value tugugutwara nginya Go TV Plus koguo ni ugukorwo ukiona channel nyingi fiu na ni ugukorwo ukiona a lot of content na ungikorwo we package ine ya Go TV Plus na urihire package etagwo Go TV Max twara nginya Go TV Super koguo na tukuhe warihira tukuhe iyo iguru weyo niyo tukunengera ndanyita haru Go TV koragwo na package ciriko na iriko so Go TV ne koragwo na package ciganona ne koragwo na Go TV Lite iyo ni ire ya the pio nere hakutabia cigana by the mweri ire hago magana meri 65 only mweri 265 per month okay na ugire na nitukoragwo na Go TV Value nitukoragwo na Go TV Plus na nitukoragwo na Go TV Max na nitukoragwo na Go TV Super iyo ni area jero pio na ya launchirwo last year sometime in towards the end of last year na koguo ri tarigajiriria na Go TV no Lite ri na ndehe magana ma meri makwa ma 70 wajira magana meri make ni magana meri ma 65 ma 65 gukorwo na niki tigaru Inooro ri niki kigiguona ni ukuona maisha magic ni ukuona content nyingi tundu ni ukorwo na ni ukuhota kuona nginya Ramogi ni ukuhota kuona Citizen na bishere clear pio ni ukuhota kuona content nyingi pio na ni ukorwo unogira ku upgrade tari ugirihira Go TV Value urihe Go TV Value ni ugutwarwo nginya Go TV Plus tajira kuma tarino Lite ina channel tashigana uguo Go TV channel Go TV Lite ina channel confirm ile haha ina channel tatwedi na niri na channel ta Maisha Magic niri channel nyingi niri na Super Sport Blitz Africa niri na a couple of local channels na no iri na radio iri na radio shiganona including ginya Islam channel na ina ginya cartoon ciana citagota Jim Jam na chene magana naturally hora magana meri ma 65 magana meri ma 65 na ugienda ri no urihe per quarter which is ni ukuriha magana matandatu ma 50 650 kare igakorwo ugo kwirora metatu aya na mwaka mugima ri ni ngiri 1 na magana matandatu
tarugire ha January 2016 guturanyonete itegucenjerio ginya December. Haya, iyo ni light. Iyo ni Go TV light. Haya, iyo iga iguru ni riku? Iyo iguru wa Go TV light ni Go TV value, nayo ni 500 per month. 150 per month. Na ni iyo tondu ria yuma na channel 20 ri. Ino niki yongerera. Ino ni to kuongerera channel ingi 10. Na ni channel different odo kwena entertainment, general entertainment, ugo dau hata maisha magic, kwena Africa Magic, na kwena movie Africa Magic Epic, na kwena sport, kwena Super Sport Select 2, na ni ukoro wena Super Sport Blitz, wonage previews share sports kodo guothe, na ni tukireo na kids and education, tuena music, tuena local channels, toga Inooro, ni ukota kuona Bisha Jega ya Citizen, na ni ukota kuona Ginyaramogi, tuena religion, tuena BBC World News, Al Jazeera, na tuena audio channels. Audio channels ni share radio. Kugwa tifata kuona radio nyumba no iguage bado radio. No iguage radio na we nyumba. Haya, kugwa iyo ni otreta Go TV value. Haya, toima value tugothike. Toma value tugathie Go TV Plus. Aha. Reu umana channel that Go TV value. Waigira plus re ni magana 870 na wena channel ukogero channel ige 15. Kugo ciokeru 45. Cioke 45. Channel 45 na nyambe juri atiriri. Ino guri hate area guri ha magana 550. Ino ya ni ma value. Uri dokeno plus. Yes. Guri hake mweli. Ino nayo ukure hiyo magana 870. Okay. Na ina channel 45. Na ina channel 45. Wakoro wanyogera Super Sport Select 2. Ndirathikiriria muno menya ndiraga rikonyita i. Wanyogera Super Sport Select 2 niki kigocoka unyogerere. Ndero ako niwendete sport muno ni tukuongerera channel etagwo ESPN. ESPN na content nyingi muno kuma America na ni ukoro kihota kumionera hau ni tukuongerera Super Sport Football Africa. Ni ukoro kiona league geshia Africa. Ndio ni mrare Ethiopian League. Tuena Ethiopian League. PSL ni gomionera hau. Zambian League. Na demo na demo ni ukota kuona games shia PSL na shio. Okay. Na ntukoro riu haha ri ndo ukishoka tukuongerere content ya shiana. PBS Junior, PBS Kids, tuena Da Vinci Kids, neta kirathi, torathi shukuru, tuena a lot of science subjects. Tuena Disney Junior, Nickelodeon, Jim Jam, kwena Akili Kids cartoon, kwena basically shiriki magana 800 mweri. Isho ni shiriki magana 800 mweri. Okay. Na ni ukora ginya tuena entertainment ya music, tuena MTV base, Trace muziki, tuena Afro music, na haria family ni ukona general entertainment, tuena Maisha Magic Plus, tuena Maisha tuena sorry Mambo Moto, ena channel etagwo Mambo Moto, Maisha Magic Bongo, akoni wedete movies na content ya country shige within East Africa ni ukoro kiona huko kuna content nyingi ungehota ku take advantage. Kuna Mnet movies 4, kuna B4U movies, kuna Africa Magic Plus, kuna channel shianyu huko ni ukoro wina content nyingi ungirora na dogiboeka na haria religious content. Tuina Faith Channel, Islam Channel na Emmanuel TV. Haya runi toima Go TV Plus. Wabiririe light, tuoka value, tuoka plus, tuigire max. Do max na ina channel 55. Harishi gere niki kigidongererwo kumarisho. Ongererwo channel ige 10. Na channel ishige wogererwo ri ni channel ta for example wina haria plus wina CNN na bado wina BBC na Al Jazeera shirio haha na ukiria kiongererwo haha ni Trace Gospel. Na Trace Gospel ina nyimbo cia gospel across Africa na international. Correct. Tuduni an international platform. Na ni ukuona na Cartoon Network ni yakiongererwo ya ciana ikoragwo very popular. Na ni ukuongererwo Super Sport mwena wa Super Sport ni ukuongererwo Super Sport La Liga. Riu ni ukorwo kiona mufira wa La Liga akuma kure ya Spain. Ni ukorwo kiona Real Madrid, ni ukorwo kiona Barcelona na team isho ciothe cia Spain. Na ni gucoka ongererwo Super Sport Select 1. Kogo wina Super Sport Select igire, wina Select 2 na Select 1. Ri wina Select 2 na wina Select 1 na wina ESPN na wina Super Sport Blitz. Kogo wina channel ta ithano
ya no na ti thano ni channel ithathatå cia Super Sport na no we urie tukoragwo na channel ihwana ta ihwanaine niki tudoga Super Sport 1 Super Sport Select Super Sport ni ukoraga kwina mathako simultaneously at the same time na we no ukorwo ukienda kuona mufira wa Ethiopia na ni ndenda kuona mufira wa La Liga ungiarenda kuona basketball ESPN koguo ni ukoragwo kwina variety na ni ukuhota kuhuthira remote yaku kurora kiri urenda kuona. Correct. Haya ruko gwo riu hene no riu jeru tena irakijite Go TV Max ri murajiririe no jeru ihana te niki nakyo kigeni ene nayo jeru etagwo Go TV Super eno nayo ina content nyingi muno tondu ndo ntu kuongerera local channels na local channels ici ni international ni content iriho ina Maisha Magic Plus iyo niyo channel nene ya iguru muno tukoragwo nayo na ira koragwo mwena wa DSTV no riu mwena wa Go TV na iri Go TV Super ini package super package nayo ni ngiri imwe magana mana per month na 99 konta ngiri imwe na magana matano urute ciringi imwe ndenda ujire kiuria kiria tukuria mundu tuoria kiuria ri tuhe mundu mwe subscription ya mweri umwe ya Go TV Super ni kiuria kiriko tungiuria ni thibati guthika iria turauga no nyende kuria Go TV Super yumaga atia mweri umwe mundu agirie kurihira Go TV Super mbeca cigana wajokeria kindu kiu gukorwo wa mbere gucokia kugira namba itu SMS ira ni 22480 ndugathie Facebook page yakwa ndugathie thimu-ini yakwa uthie thimu-ini ino ina SMS line na ni igere inyanya 22480 the first correct answer nitokumuhe 1 month subscription for free ya Go TV Super na niturakuria mundu arihaga mbeca cigana o mweri hindiria we Go TV Super na rikana Super irambiririo mweri mwaka ucio rathiririo githira tena irakinyite max na ina channels 70 rä tu thimo na DSTV nä twarikia nä tomba korora horo wa Go TV ona DSTV na tukwe mundu umwe subscription na mathikiririe wega na tukwe ya premium by the ugicokia kirire kwagiria DSTV kona package cigana DSTV ne koragwo na package ithano ikoragwo na DSTV Access etagwo DSTV Access iyo na ikoragwo ngiri imwe na 50 na nä tukoragwo na DSTV Family na ikoragwo DSTV Access ikoragwo na channel 85 na nitukoragwo na DSTV Family ikoragwo na channel igana rimwe 105 na ni ngiri imwe magana matano na nitukoragwo na DSTV Compact na ngiri igiri na magana manana na nikoragwo na channel 135 nitukoragwo na bouquet etagwo package etagwo DSTV Compact Plus neno ikoragwo na channel 150 na nitukoragwo na DSTV Premium na ikoragwo na channel 165 na no wenda kujuria what is the difference ya Go TV na DSTV the technology difference ya channel ici ya DSTV na Go TV product ici igiriri ikoragwo ari technology ire huthagirwo gukurehera bica yo nyumba riu ngirora mwena wa DSTV ni ikoragwo ungikira DSTV no mwaka uhuthire dish nigetha uhote kuona bica nyumba na dish no ri ni kuga ati utire handu unawe wherever you are ni ukuhota kuona kigethani kira gikira oge satellite kira ya blue no ginya wekire ukenda kuona DSTV we Lamu Garissa kana ni access kana ni family whatever ni ukuhota kuona ni ukuhota kunyita bica na ndifataraga area iyo niyo ta area na mwena uyu ungi na ni kuhota gukua channel oguo dauga makiria maigana rimwe na mwena uyu ungi wa Go TV naguo thogora ukoragwo wi raithi tondu ino urafatara o erio ndika nonaga master ta ici cia Safaricom itukoragwo nacio across the country na wakora ati no mwaka ukorwo na erio yaku igakorwo ikiface one of the masts riu ni ukuhota ninge kunyita bica very clear kogwo haya twambiririe nere ya the few tumitire access ikoragwo na channel iriku Access ikoragwo na channel 85 oguo jugire na ne ikoragwo na channel nyingi na local content riu igira okuonia ina local content ina channel tofauti kogwo nigetha ndihereo iguru ri no gikohe kindu kingi kiongongererwo more premium
niguo tondu ungirora access channel citu ciothe ikoragwo ni kaundu international gakoragwo getagwo rain fade signal giurerwo dish giurerwo ri riria kwina storm haria satellite ri bica ni koragwo ni thukaga no ndithukaga for long is just for a period no ria tukoragwo tuki advice customer ni ati no hote is just for a period no ria tukoragwo tuki advice customer ni ati no hote kurora bica yaku wina DSTV app no rorere thimu-ini kana wina decoder ya DSTV ri ni koragwo na kindu gitagwo DSTV catch up kuo no orore content ile yakoretwo save it before kana orore box office movies no hote ku download movie dukufatara for that period ukora wena interruption ile no hote kuirorera either DSTV catch up kana hote kurora DSTV box office kana content ako wena decoder to itaga explorer ni mundu no hote ku save content no hote kurora content yo wa save it catch up ni damiona hena catch up hena catch up na bado hena content ile ukoretwo save it no mundu angenda ku record no kurona premium no he mundu cha option ya ku record no corona fast forward exactly no corona decoder hena decoder specific twitaga DSTV explorer tundu rimwe na rimwe una ugikorwo utarihite kana sorry ugikorwo ni urenda kuona content wa save it hau mbere tari ugikorwo wira muthenya ta uria njikaga ni ati uga save content ya National Geographic Wild hena kindu urenda kuona ni ngucoka ndore weekend kana Sunday riria day free ari mundu nakora nekwenda guthi handu nekwenda kwirorera kumuramura ngatheti twena Kamau mugi atirire Kenya bethie handu ndigenda record joke ndirore ita na haraka exactly no tukire na decoder igi tuna decoder igi na irarehe bica very clear HD quality kuo wakora tuna channel nyingi cia HD no ngirora bica yo ugirora decoder data in HD ni ukuona different. Correct. It's a world of a difference. What is the future? Future? Niko ndio kukarage nyama ici tike obsolete aje ukorwo ri twathie digital. Acha itigo twika obsolete muthi tondu uguo turakorwo twina internet ri no uguo maundu marathi magicenjagia na ta kambuni ona ithu turathi tuki improve products iria twina cio. So very soon wahota kuona didi kana nige ukiheo rutha jariri horo cio no very soon wahota kuona twahota gukorwo na ithu tutari na decoder very soon na ni ukorwo wina TV ina internet na ni ukuhota kuonera DSTV ho no bado no turarora maundu macio uria tungiroll out no nyende gutariria na ngwire ati as a company nitukoragwo tukirora maundu ma innovation twenda tukorwo twi mbere ya innovation so that ona customer ituri magihota ku enjoy content wegari and in a convenient way nitukumateithiriria reke ngwira ndura mandikite message na ngwenda Joani atuhe aturorere mundu uria wa mbere ucokirie kiuria gitu turirie mundu angenda kuhuthira mundu angihũthĩra Go TV Super ni mbeca cigana mweri nigetha tukwenda mundu uria ucokirie kiuria wa mbere ajere yagirire nitukumuhe free subscription ya mweri umwe rĩrĩa DSTV kwenda gutuhete kwenda tuhe mwiroreri ki tondu nje metereirie uguo nginya aria makona mikawa rĩu DSTV no nyende kumahe premium ona ko ni mweri umwe yes ona matuike ni matuika upgraded tondu na DSTV no ungijitikiria no jarĩrie horo wa step up ya DSTV ati we access ugiriha family ugutwarwo nginya DSTV compact oguo na ugiriha we DSTV family urihire DSTV compact ukuona compact plus na we compact urihe compact plus ukuona DSTV ile to step up kana upgrade iyo nayo ita to step up sure the no upgrade no na turameta DSTV step up usiwachwe nyuma nitorie kiria kiriko kiamwe na DSTV nigetha mundu aheo premium mwena wa DSTV torie kiria kiriko nigetha uheo premium ri ukorihite package iriko torie uguo yeni nigetha uheo step up yo twauga ri nigetha uheo premium ukorihite ki ukorihire ki ukorihire package iriko ririkana nyita wega tutigukwira nitugukwirite twathomithia wega muno koguo nigetha uheo premium ri ukorihite package iriko nigetha uheo premium kiria gaku acokia ne tugukuhe premium subscription ya mweri umwe na ikoragwo mbeca cigana premium premium mweri umwe ikoragwo ri ciringi
8,000 na magana mana kuhe mundu tukuhe 8400 na kia ukorwo na channel igana rimwe ria 65 chances cia gucoka hari arari ugitoro kuma gutoro haya rugongo mundu igwa kuma igwa guikaro hau rugongo exactly tareke ndimurie nimugiagwo ni piracy nimugiagwo muno ni piracy njiguaga nginya kwe DSTV tambagio ni iramu affect ni mu affectaga ni situ affectaga no piracy ni wici basically tondu ako uria multi choice makorago mekite channel ici ciothe uraigua ngigathirira channel ici iguragwo na mbeca na tikoragwo mbeca ici ri ithiaga iga support andu acio ako ni mubira icokagirio players ako ni local content tari wina program yaku kugwitu mbeca icio cithiaga hariwe na hari andu aria wandikite koguo ntukoragwo tugisensitize andu ati piracy ni wici na riria uraruta maundu ma piracy ukoragwo ukiima thirikari igoti tondu na ithwe ta kambuni tutingihota kuriha igoti wega na tutingihota kuriha actors wega tutingihota kugura programs icio kuguo ni gwakinya handu andu piracy ngithie na mbere una ithwe turemwo kuran biashara eno no ni tugiaga tukoragwo tukiaria na thirikari magatunyitirira wega na magatu support na the relevant laws magacoka magatu support na thigari riria kwina maundu ma raid kana una ugu sensitize na ntukoragwo tukiruta wira na Kenya Copyright Board nigetha mathie na mbere na go sensitize andu na gututeithiriria haria uhoro wigie maundu ma piracy niguo nisathi na mbere na kurora tweterere tumenye ahotani nigetha he no nduge hihi mwe naguo mungenda kuongera makire wigie uhoro wa Go TV kana he ndungenda gutitiriria hihi ona tatutana titiriria ura kwagiriire no ku encourage customer itu first of all no nyende kumashokeria ngatho muno nigo tu support miaka yo yothe tukoretwo within the Kenyan market na kumera nituguthi na mbere na kumarehera content quality na kumera at the moment ntrona nia AFCON kwina games jega muno muthi kwina games jega up to finals igakorwo iri mweri 9 February na kumera mathi na mbere na gutu support tondu matu support na ithwe turathi na mbere na gu support Kenyans na kumarehera international content tari ugiro international content and best quality content locally tari ugiro ra turathi hinde ya ithurano elections na ithwe takambuni tukuheaga perspective ciothe no urore news ungenda kurora news umenye Central marauga ati ukarora Inooro ungenda kumenya county ingi irauga ati ukarora Citizen ungenda kumenya region ukarora Ramogi uguo tukoretwo tukoragwo tukirehe world class entertainment for the entire family kuguo no kumera thegio muno na kumera mathina mbere na gutu support na ithu tuguthi na mbere kumanyitirira na ku promise nitukumarehera content area jega fiu he mundu roria kiuria Njoroge ni huthagira Go TV na ndihaga 950 kiuria giakwa ino ni package iriko go ngiriha arehaga 950 ni kuri ya 950 gutire package ya 950 actually agirirwo gukorwo akiriha Go TV plus ni magana manana ma 70 na no na arihite 950 ri mbeca icio itiuraga tondu difference iyo ikoragwo iri account ine yaku koguo na next time akareha too less na mbeca icio akurihite yes koguo no kwariha 950 no ni choka ga transfer to the next package the next subscription the next subscription haya kindu kigiyaga ndureke ngwire my friend ni horo wa errors E32 E48 E16 icio ni ndu icio ni technology no ta thimu decoder koragwo ta thimu na kaingi ni twendaga ku sensitize andu tukamera atiriri decoder ndihoragio no wone decoder ni ukaga na remote yake na TV igoka na remote yake riu uria guthiaga ni ati ungikorwo ndurona TV ni wega kuhoria TV na remote ya TV ugatiga decoder ri on ndihuthagira thitima na gitumi gia gutiga decoder no ri on ni undu wa riri kwina kindu gitagwo automatic upgrades ni tukoragwo tuki upgrade decoder yaku kaingi upgrade ici ihapenaga utuku koguo riri uhoretie decoder ri ndihotaga gukorwo na upgrade koguo igakoragwo ndiri version iri ya latest nikio wakia TV most of the time ni ukora wina error koguo kaingi ni twendaga tukera customers matikahorie decoder ndihoragio
riu mundu ahoragia ukahoria TV na remote ya TV no decoder itigagwo iri on nigetha ikarage ki updateaga no ta thimu igaikaraga ki updateaga tu tiaga kuhoreria DSTV haria kana Go TV haria acha iyo ndihoragio horia TV tukahoria decoder na nyamu icio cioka mundu ekaga atia rĩrĩa cierehe cioka ni gu clear error na gu clear error eno no uhuthire my Go TV app kana my DSTV app kana *423# *423# mundu no arihe na M-Pesa mundu no arihe subscription na M-Pesa ni mundu no arihe subscription na M-Pesa na no arihe subscription na M-Pesa either for DSTV kana Go TV na ukiriha DSTV na M-Pesa ri ikoragwo pay bill uthia kuri pay bill ukariha DSTV ni inya keda 449 githogo 44900 yeah 44900 haya iriri ihoro wa riri ati mundu no asete DSTV undu mwana ndangiona kindu tarenda one parental control ira uhuthagira remote ukathi haria settings na ukuona handu handikitwo parental controls then ugake decide mwana ari miaka iriku ndugumukira channel yote kwa ndone ona wakundu ndugukona wasiwasi ni ruwekira miaka akoni miaka 10 ndangiona channel iria ihitukitie ciri na rating ya miaka 10 guthii iguru miaka 11 guthii iguru haya isambaza no itoire kana DSTV sambaza no gutoire ni gukoragwo no ni turaruta wira na installers aitu na kuma sensitize mato support na ningio na kwira andu aria mari na miaka yo minene mahuthire DSTV legally na matige gutumira piracy ngurire piracy na wici thengio muno dina ahotani aria mahotete niki mureka na kuria nyahuru hende muroneka mugikira nginya ndema kario kakurathi atia ni tukoragwo na project etagwo gap filler kwina kundu gutakoragwo na signal very strong na tondu ntugithikagiriria uria customers aitu maratwira in terms of feedback ni tukoretwo twina project etagwo gap filler na iyo ni ya Go TV na December ni twari kuria na nyuki tugicoka tugithie Bomet tukiimprove signal ya Go TV kuria na tukirekereria towards the end of December tukirekereria na Nyahururu na nitugucoka tuthie kundu kuria kwina signal very clear ya Go TV na kundu kungi turenda guthie next ni kundu gwitagwo Busia nitugucoka tuthie kundu gwitagwo Kitui tucoke turekererie na Kilifi thengio muno mathaa maitu ni mambira nigwenda Kamau akurikiuria nigetha njoke ndangathiriri no andehera andu aria mahotana Kamau tondu tukwenda mundu uria wa cokia kiuria kia mbere wa mbere no ru ambe uria kiuria kimwe no tuthomere uyu wa cokia kiuria mbere ino yithi fio ino yithi ni ya mbere twire na mbere yake ni rathomeka wega ni anga no gufatara macicio njoroge wahomeka ithika na mbere no ri akiri 0719 cia muico igiriri ni 25 ucio ru akirwe muhotani rucio ni ekuhurirwo na namba itu ya ofisi aitio ritwa riake na marito make na namba yake kibande na kiria yake na decoder yake namba smart tondu ucio ni wa Go TV ucio ni wa DSTV ucio kuhe premium Kamau ya ngirinyanya na magana mana oyo ginake nake wa the fiore utwire namba yake rigetie na kinajetie na ki nake kuheo kiria Go TV super tondu aja yuma riri ngiri imwe na magana mana ma 99 oyo uri ni 0724 ekarigia na 04 koguo cio araheo super araheo Go TV super ya ngiri imwe na magana mana ma 99 uyu waheo ngirinyanya rakiheo nyingi ekuritia atiriri niki urendwo ukorwo urihiire nigetha uheo premium ungana mundu wa compact ri arihira compact plus ri araheo premium riu koguo ni macokirie aingi muno aja yumate urihire wi wa compact ukarihira compact plus no ndo kuheo iyo warihira ri kongererwo iguru na niyo premium riu ni kunjerete njuria kiuria riu mundu tani ukuretwo na DSTV miaka 12 ri no aheo kindu iyo na ni ko no ijo no twaria jaya haha kana tukira haha no thank you muno nego to support ni undu wanyu tukoretwo twi marketing no na tugakorwo twi number 1 video entertainment company asante ni undu wa support yanyu na ni tukwaraniria tu ni uria tungithitha no ndonire atiriri ona urihite miaka 12 urocerwo na muthenya
Koraga chano tu. Na marega gira getinge. Wanaga 100. Acha no reke joki accusation yo tondu wariri. Ni maundu ma technology. No me ti mundu ikarite hari ate aragia kirenga gata mundu wa thitima. Ino ni technology. Ugo no uge akuri hari. No ni tucokagia immediately na wariha. No, but most of the time no nyende ku encourage ukaroraga star 423 hash kana ukarora my DSTV app nigetha umenyage status ya account yaku. Rio muzogeta gutwandikira hari 4 days remaining. Exactly. No iyo etagwo notification na ni yaguguteithia gukuririkania tondu akimenya we busy haha TV ni mauta wera mwega no muriganirwo. Thank you matha maitire mathira ndakena muno mundu gwitwo wa home ni gwitikira guka wacoka geithania kuria mwena wa tetu hau aguthi na ugethirie kwa James wanyetagwo stano mugeithie muno na we hau ikuruka hau mukore ni ugethirie kada to getheru wa mai. Sawa sawa. Asante sana ugeithanirie kuguothe na makiredo cia mungaria gicira na kukango firi salimia wote sana. Asante sana. Thank you. Tunoga yuka ringi. Nego karingi. Tukenda hindi ya muoka ha tondu no na hada handikitwo memerekia murihire ni kwira ndigiaga mucara. Ndia mukithe ni turagera una asante sana mwirori wa Inooro TV hano tugutiria tafara itu ya muthenya wa umuthi ire tuma na umemerekia murihire na tukuroraga horo cio wa Go TV wa hota. Congratulations. Yo tana hota ndukamakiona ni we muhotani tondu na kugeria no kwega ni ndona ringi ni mekuhititie no uria wake hotana ni acio twahena namba cio cia thimu ni mekuhurirwo na namba itu ya office ti anyone ndothikireria haha ndugakonwo ati wahurirwo ni ngania ukuhurirwo na namba itu ya office 0706525252 kana 0706535353 na niyo gukorwo ukihurirwo nayo niko ndukahurwo thimu ni mundu akwira ati ni wa Inooro acha ukurona na baya office na hani twatitirithia wega muno ndugetikire kuhenio ati ithio ni tukutuma DSTV nikio turakuhurira apana ukurona na baya Inooro ya office nigetha wirwo na namba yaku no nginya korwo icio twagweta na ni cia gwetwo ni Kamau wa Kangethe. Thank you. Na makiria mothe utire ona ki ogwetio ati nigetha utumirwo kiheo giaku. Correct. Thank you muno mwiroreri titagwo kukumago. Asante. Thank you very much. Thank you.